Ya contesta el Konsehal Romel Agan del Distrito 2 con el asunto que tabuta con él al su mga contrincante este tiempo que él asigun pirmita sale na syudad para na Metro Manila y alegalmente tausa con el fondo del gobierno local para el su personal viaje. Asigun con el konsehal, quien corre para con el su akatres termino na konseho. Imposible siendo tiene pa mas alto con él en el número del mga taman viaje konsehal. ¿Qué tal llama sila official travel? If you will check the records in the Sanggunian, tiene pa mas siguro mga 50 o 4, mas valedictorian pa kumigo. And besides, no, I really make it a point that when my trip is personal, I spend my own money. Yari itira pa el konsehal que antes paliga el campaign period. Ele yaman propose con el konseho lokal para conducir con el un special audit na travel expenses del mga konsehal. Kenuay suporta mayoriya del mga konsehal. Na records del Sangguniang Panglungsod, numero 1 pa syempre el konsehal Mayra Paz Abubakar na most traveled counselor adentro del 2 años. When in fact, el uno konsehal pidi special audit del among travel expenses. Unfortunate lang gani, kaya I did not get the support of my colleagues in the council. Yung pa kanay kalipin special audit, no? Tiyan pa kenta si issue ko nese against me. I don't think it is a valid issue right now. Ya expresa también disgusto el konsehal con la manera del su mga contrincante que en vez presenta plataforma de gobernanza, amo el pegada personalidad en la mandal di ila kompanya. We're in the heat of the campaign season. Sometimes I am really saddened, no? Because siguro kay last 2 minutes tapos ako sa kwento ta sila. So I'd like to appeal to my fellow candidates. No? Let's be truthful in our campaign. Let's try to make it a positive campaign, no? 17 días ya lang el final ya decidi el mga botante con el quien sila quiere poner na posisyon y mayoría takre que bota sila con el quien verdad tiene coraje sirvi con el di aton syudad de Zamboanga. Albert Luna, Dateline Zamboanga.